Kilagyoning igpa, paninganak, panimbalan na Espiritu, Amen. ing ginumanatili kay kayungan, At kaya kaante mo rin, maya payabak, maya payabak po among, sadya tayo po'y sarili tamong kingatang Santa Misa. Ganang tala po rin kingatamong intensyon. Kaling panahon mikulang tamo, kaling panahon mikasala tamo, mangyatang kapatawan kin Diyos, kingatang pamagkulang. Itangan po, Aminan ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uli mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, panigapo ko kang nuwa na Mariyang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa may payang tutu, pakaluluan ng katamot, yung pakapatao da rin kasalanan ng tamo, dala na katangan sana, kimbye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, igpami, kapamilatan ng Jesus, ipayabot may kaya kami ing mayap mong balita. Tanggapan mi neman sana ngeni, ing banwang grasyang papasyag na. Ipalagkalub na kaya kami ing banal mong Espiritu, panarinan mo kayong sala at agawang timawa para keka at para ing kapatad mi. At king saup na ayatad mi neman sana ing mayap mong balita,
karing pakakalulu, at karing bihag, karing bulag, at karing mayalipusta, banding sabla, takmanda, kang tula, itiadwan mi, kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Nehemia. Delaneng estra apari ing libro ning batas, ketang lugal anong nula, makatipon, ding lalaki, babay, at anak makaintindi, king pisasabian. Binasa niya karela ing batas, ketang lugal ang nung lula makatipon, ding memalen, manibat na kitang abak ang gangog tungaldo. At may kiramdam lang miyamasamas ding sabla. Makatalakadya iestra king entabladong dutong agewara para king pamitipon ay ita. Makalawe lang ang namata ring tao kang estra kabang makatalakadya. Tinalakad langan ding tao inyang biklat ning libro. Nga ng Esra, puryen niya yung ginu, ing Diyos asari degulan. Tinasdo ring gamat daring tao at ngarang may kibat. Amen, Amen. Di kuro rin buntukda at migsakabla king gabon, pamanyang baking ginu. Binasare karela yung batas ng Diyos at linikas de ang pombinye kabaldugan, ban ay tinjan de ring tao. Inya nga balo ring tao ing sukat ng daptan, agpangking adwaning batas, may tagkila kapanandaman at mipakyakla. Inya ni Nehemias, ing gobernador, iestra apari at biasa king batas, at ding lebitang manispilika king batas, sinabi ra karing tao. Itingal do, iting banalya para king ginuke kong Diyos, inya eko sukat malungkot, o kikyak, muli na kayo at magsaya. Mangan kayo at minum at dakayanan nyo laretang alang pamangan at inuman. Uling banalya itingal do, king kekang tamong ginu. Inya eko sukat malungkot, ing tula ababyening ginuke kayo, yaing kekong sikanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit apakibat, ding amano mo Ginoo, espiritula at bie. Ulitan tayo po. Ding amano mo Ginoo, espiritula at bie. Ing batas ning Ginoo ganapya, babiyayang bayong biyeking tao. Apanaligan laring tuntunan ning Ginoo, kabyasnan, babiyera king taong alang balo. Ding amano mo Ginoo, espiritula at bie. Ding kautosaning Ginoo matulid la, nino man ning tutupad, tula ing kamtanda. Ding utos ning Ginoo, ustula, babyelang sala karing mata. Ding amano mo Ginoo, espiritula at bie. Karapat dapat ing gumalang, mitmong takot king Ginoo, sukat manatili iti kapilanman. Ding atol ning Ginoo, pawalang katutwan, alayang kakabiran ninuman. Ding amano mo Ginoo, espiritula at bie. Ding amanong lalwal karing labi ko, at ing pamibule-bule ning kakong puso, maging katanggap-tanggap la sa arapan mo. O Ginoo, apeka batukong matibe at kakong talapagligtas. Ding amano mo Ginoo, espiritula at bie. Pamamasang iba't kinmumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. May ngariya king metong akatawan ating dakal adake i Kristo.
Makanyan man, metong yamong katawan, bistaman dakalyang yayaliwang dake. Makanyan mo naman, itamungan, Hudyo o Grego, alipan o timawa, may binyag tamo king metong mong katawan, king kapamilataning metong mong espiritu. At itamungan, minum tamo king metong mong espiritu. Uling dakalang dake, ring bibilog king katawan, at emo meto nga dake. Nung ing bitis sa biyana, uling eko gamat, eko kayabe king katawan. Ito, mga baldugan king enane dake ning katawan. At nung imbalugbog sa biyana, uling eko mato, ito mga baldugan king enane dake ning katawan. Nung ing mabilog a katawan, matayangan. Makananuyang makaramdam. At nung puro nemang balugbog, makananuyang makabaw. Dapot, epin makanyan. Sirya na lang binili ning Diyos ding yayaliwang dake ning katawan. Alang katawan nung bukod yang metong adake. Ing kamatutuanan, dakala ring dake, dapot, metong yamu, ing katawan. Inya naasabi ning mata king gamat, era kakailangan. Ni ing buntok, naasabi ka ring bitis, era ko kailangan. Emo ita, tamo malyaring mie, nung alalo ring balamo may nalang dake ning katawan. At deting isipan tamong alang kabaldugan at dake ning katawan, ila mismo ring sukat tang pakaingatan. Kabang detang dake ay masanting lalawan, ila ring lalo tang pakadinan pansin. Ay era namang kailangan ding mga lagong dake na ning katawan tamo. Dapot, pibage-bage no ning Diyos, ding dake ning katawan, bandinan mas maragul adangalan, detang dake ning katawan, alang makaing dangal. Inya alang pamisagsagan king katawan. Dapot, ding nyayaliwang dake, atin lang masabal, king metong at metong. Nung ing metong ng dake ning katawan, manandaman niya. Dingaliwang dake, manandaman lang ang abe na. Nung ing metong nga dake, mi parangalan niya, ding sablang dake, mi parangalan lang abe na. Uli na niti, ikongan katawan akong Kristo, ating balang metong ke kayo, dakene. Bibili no ning Diyos king iglesia, ring sabla, king sukat ng pagkabilyan. Mumuna ring apostol, kadwa ring propeta, katlo ring talaturo, at kaybat ding darapat mala, at detang ating upayang manulo o makasawp karingaliwa, o mamahala karela, o magsalitang nyayaliwang aman, elangan apostol o propeta o talaturo. Ilangan ating upayang dapat mala, o manulong sakit, o magsalitang aliwang amano, o magpalino, nung nanu ing kabaldugan dareting amano. Ing amano ng Ginoo. Salamat king Diyos, parangalan tayo po ngening mayap a balita.
Itamongan po, Ing Ginu tinubod na ako, bani panaral ke ing maya pabalita, karing pakakalulu, at ihayag ing katimawan karing bihag. Ing Ginu manatiliya kay kayungan, At kaya kaantimurin, pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka, o Gino. Dakal na lamurin, ding mig kapilit sinulat ka sa lesayan tungkol ka rin bagay may nga palyari, busal mi. Makapahayag pa king karelang sinulat, king sinabi na kay kami, ding may kasaksi at may naral kareting bagay, iba't pa kanita king mula. Iba't kong inusisa, mit mong kaingatan iting sablang bagay, may payari at may payari ko, king ka na akong sinulat, metong amayayo sa kasalesayan para kay kayo. Kagalang-galang at Teofilo, depatan ko iti ban abalo yung lubos, ing katutuan, king sablang bagay, ami turo na kay kayo. Migbalik ya Galilea Jesus, ing upaya ning banal Espiritu, at suya kaya. Mikalat ing balita tungkol kaya, king mabilug-alugalayta. Tinuruya karing karelang sinagoga, ating sabla pupuryande. Ebat nanita, migbalik yan Nazaret, Jesus. Ing lugar anunuya menaran at meragun. King aldo na ing sabat antimoning ugali na, mintaya king sinagoga. Tinalakadya bang mamasa karing kasulatan. Binyere kaya ing metong libro ning propeta Isayas. Biklat na ing libro. At ikit ne king lugar anong nuya makasulat ing makatuki. Ing espiritu ning Ginu at yukan ako, uling pinili na ako bani panaral ke ing maya pabalita karing pakakalulu. Tinubod na ako bani hayag ing katimawan karing bihag, ing pamagbalik king panimanman na ring bulag, ing pangayat busda ring may yalipit, at ipabalo ko yung banwanan ing pamagligtas ning Ginu, king kayang balen. Lilo na yung Yesusing libro, binalik na king kasaop at linuklok ya. Makalawe la kayo ding sablang tao king sinagoga nga nakarela meto padyangeni ing dake na ning kasulatan kabang daramdaman niya ing may basa. Ing maya pabalita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Kilagyo ning igpampo ning anak panimbalan ng Espiritu. Amen. Adwala pong bagay, adwalang klase rin pamaglanya. Potang isipan tayong pepalanyaya. Detang masakit, detang mabibina, detang malapit ng mate. Suya po ito. That is one kind of anointing. And when we anoint people, we use that oil. Pero adwala po rin pamaglanyang gagamitan tang laro. Adwala rin klaseng larong gagamitan tamo. Atin pong laro para ka rin masakit, the infirm. Pero atin na pong metong pang larong gagamitan. Itang sa dang krisma. Ita po'y larong gagamitan da keng binyag. Nung may kipagbinyag na ko po, bininyag do rin anak yu, den paunakan yu, den apuyo. O kaya maging ninong at ninang kayo, mo sapat ing may binyaging anak, king banal agua bendita, o king holy water. Potang mabinyaging anak,
Kaya rin nanita, mananyaya naman. That anointing is integral to baptism. So adwaya po yung pamaglan yan Pamaglan niya ka rin masakit, pero atin mo namang pamaglan niya, kay ba't nanimbinyag. Itangan po melan yata na, we were anointed. Eya po pareho yung kabaldugan na reting adwa. At hela pareho datang laro. Muna po, potang may binyag ka, may was ka kayong kasalanan. Pero sapat yung alarang kasalanan, malinis ka. It's not enough that you are good. We must have a mission in life. Impamaglan niya, kay binyag, anointing is missioning. It is empowering. It is driven by purpose. Sapat itang malinis ka, dapat natin kang mission king biye. Anointing is integral to baptism. Nya itangan pong sisimbangeni, itangan makinabang, itamongan katoliko Christian, may binyag tamo at melan niya tamo. Kalupananing milyari kang Yesus. Kanitang mga duwan Domingo, may binyag Yesus, the baptism of Jesus Christ by John the Baptist. Ngayon pong Domingo, sabihan na king Ebanghelyo, I was anointed by the Spirit. May lanya ko, tinggap kay Banal Espiritu. At ito yung kayang mission. Kasi sapat itang mayap ka Baluya po yung mayap pa tao. Pwede mo sabihin, mayap na ako man Naitatsuka kayong bali. Wala na ako mang kasalanan na mo. Naitatsuka kayong kwarto. Kaya katamo pong Katoliko, kaya tang Kristiyano, it's not enough to be clean. We should do good. Gawat ang dapat mayap. Haliwain po yung taong mayap at haliwain taong dadapat mayap. To be good and to do good. To be clean and to have a sense of mission. Kailan niya po Jesus? Nga na po kitang English expression, I was anointed by the Spirit. When we see anointing as mission, therefore, what is the mission articulated by Jesus? Naning mission ng Jesus? Tandaan na niya po yung Ebanghelyo tama, gumpsaya pa. Chuta pa po kayong third Sunday of ordinary time. Magumpsata pa po kayong biye ng Jesus. Kaya ni sasabihan na, ining mission ko kayong biye. To bring glad tidings to the poor. Magdalang maya pabalita kare pakakalulo. To bring liberty to captives. Katimawan kare bihag. Recovery of sight to the blind. To give justice to the oppressed. And to proclaim a year of favor of the Lord. O yan po, yung malinaw ng mission sinabi. O hindi ka na akong mission. O hindi ka na akong paintungol. O ining daylan, no? Nanumang gawang ko, kimbiye ko. Kasanting na punita niya. Bayo yaman linual Jesus, malino kayo nung nano ing kayang pangalan niya. Ita mo kaya, malino pangeni nung nano ing kaya katang mission kimbiye. Maya pa rin korporasyon, deng opisina, deng negosyo, deng eskwelang mga ragul, deng mga dagulay institusyon, at ilang ausan, vision, mission, goals. At ilang vision, deng korporasyon ng mga ragul, at ilang mission, at ilang goals. Vision is the wider perspective of what they want, what they dream. Kaya ba ditang mission, nano'y gawan do? Baka dito, miras lang ito kanilang pangarap. And the goals are the details of their task in a more detailed way. Maya pa rin organisasyon natin lang. Di nga, nakatinla naman, potang mag-aral ko. Nakaklearing mission. Potang mag-aral yung anak, kalino yung kayong mission. Mayari yung kayong pamag-aral. Yung kayang vision, bisa akong maging engineer, bisa akong maging arkitekto, bisa akong maging doktor, bisa akong maging nurse, bisa akong maging teacher. That is the dream. Nano yung mission no? Mag-graduate yun. Nano yung goal no? Ipasar na yung pamurening grade. Pumasanting kita Vision, mission, goal. Pota mag-aral ka, nakasanting.
Nya ikang pengari, check me man eh. Olo ko na lang. Ot mababa yata yung grade mo kayong English. Ot mababa yata yung grade mo kayong Filipino. Apasin ko rin anak ngayon eh. Manto kang mababa grade kayong Filipino. Then paunakan ko, ano ka baba grade kayong Filipino? Miminglis kasi eh. Itang may itong kaluguran, itang anak na. Mag-aral niya pa mo kayong international school. In grade na, ano ka baba kayong Filipino? Kunyari mo, 40 lang may kakaklase. O ka-39 niya, kareng pekang mababa grade kayong Filipino. 40 lang may kakaklase. Ba? The next semester, sabi na, Papa, I'm already better, nga na. I'm already 38 na. Eh, dati 39 niya mo. Who is 39, nana? Ninuretang, kasi mababay Pilipino. Who is 39, 40? My classmates, they are Korean sana. Siyempre, Koreano lang, may nalagay Pilipino. Oh. Matas na power grade kaya katab ng Pilipino, kaya ngay Koreano kaya Pilipino. Pero, malino itang karelang misyon. Ipasar me yan. Lagpusan me yan, itas me yan. Pota, mag-aral ka. Pota naman may graduate ka, ing mission mo, manto kang obra. Itang metong kilala ko, manto niyang obra, may nakit siya, boyfriend. Okay yan naman, mag-asawa na ko. Pero another mission na naman. Realize ko, there's another mission yung kaya na-graduate. Maya pa po mag-aral ka, balido yung mission mo eh. Pero po graduate mo, manto kang obra. Eh naman mo, kunyari mo, yari kang accountancy. Nukan ko mag-obra kay gobyerno, lubat kay opisina kayo de, mag-abroad ko. Ano na karakala ba yung missioning, di ba? Pota naman ba yung kong kasal? Makiabe kaya pa ka rin katuwangan ko, kaya kami pa mo. Pilang kaya ng anak, nukan kaya atok nang. Mag-abroad kaya. Nya pinana po ating pong atitang mission, pero tila ng mga hausan, re-articulation of our mission. Ning kahit ang mumuna mong mission, at agumpen mo na eh. Kunyari mo, dengaliwang pengari keni, may ngayari no ang deng anak do. May graduate no ang deng anak do. O nanong eni. Kalupan na ni dati, nakalupan ni dati. Dapat yung mission mo, may palitan eh. It should be re-articulated. Yan yung kaya tingnan lang ako midlife crisis. Nang kahit ang aliwang lalaki, may kaka-midlife crisis na. Pati na rin babae. Kantala pupuntang magkasino, gagastos sa kailangan, nuka rin mga punta. Bakit po? Kasi yari na yung mission na eh. Yari na rin ang anak ko. At ina akong bali. Masalesya ng kabiyayan. Kanta lulubit ang crisis. It's not a crisis eh. It's an absence of apparent clear mission because the immediate mission is already realized. Niyatin lang ako sa midlife crisis. But if you articulate again in a wider expectation, pwede ka palang makasahop mas maluwalas kayong pamilya mo, then, congratulations. When you are retired, makanyan mo naman, yari na ako, retired na ako. O sige, kaya na akong baling, amo, o kaya na akong kwarto. Kanda ka mo isang sakit. Pero po luluwal ka, makiabe ka. Makisalamuha ka, makipagkapwa ka, susuyo ka. Then, I hope it's an expression of your deeper mission, Kimbie. Pota kasi nga lana ka mission, Kimbie, malati mong bagay, pakyuran mo. Mga liti mo detalye, papatasan mo. Yung problema, yung pipapaten yun, kaya lamang kwenta. Kasi you don't have a sense of mission anymore. Then akong example ne. Halimbawa mo, yung mamo, mamirito yun. Bengi, sisilim. Mamirito yung bango si mamo. O neng barakal ko luluto. O neng ditak na yung taba, malalangnis. Nga lagay ka, moy. O, sali ka pa mong taba. Kasi mamirito ko, yung kaya katang ulam, malalangnis kulang yung taba. O, nisali kang taba, dinay na kang pera, ating ang pilulan ng taba. Yan talinwal, kalalakad ko. Ating aso. Detang aso na recipe ko, aw. Kakaula rin aso. Kaya ba't yung giyawa mo, kinangwa kang bato. Besibas mo rin ang aso. Ba, may takutan na rin aso. Kalukot rin aso. Besibas mo na naman. Kaya ba't
Minurong la rin aso. Kaya pati ngayon, penagal mo rin aso, masibas mo la, penagal mo la. Question. Usto yung gawa mo. Makitagalang ang rin aso. Kasi kakaungan da kayo. Siyempre, labanan mo la. Usto yung gawa mo. Na? O te usto, dapat mo kayo ng aso. O te usto. Na? Uwa, usto. Kasi sasalikan taba eh. You have a reference to what is wrong and what is good because in reference to your mission. Nung ala kang mission kimbia, sige, tagalan mo rin ang aso, magibasi-basan. Ala na ka man mission eh. Pero ating ang mission, sasalikan taba. Manyang ating pamirito imamo. Makumangan. Makanyan mo namang kimbia tamo. Potang ala kang mission kimbia, papatulan mo, paretang kaung-kaung kelele, at tila nga sabi tungkol kay kaketa. Chichismis na kaketa, tila sinabi rin ang luwan tao, tagal-tagalan mo ito, nasinabi da. Potang ating kang mission, you don't give a damn to all of this. Sabi mo, excuse me, I have something more important to do. Sorry ne. Kung papatulan ng makanyan. At yung kasing importanteng gawin, kimbia. Anya po tang pakyuran talaretang kaung-kaung keside. At ilang kasabi ay. Kami binyag. Kami lanya. That is our mission. Bisa na mo pong magyarine po. Anak, kaburing magomiling makabay. So 7:30. Mapreso kasi po. Relax mo. Pero, hindi po yung itong karanasan ko. Bali po, last week, minta kayo Davao. May reunion kayo po may kakaklaseng high school. Minta kayo po Davao, 4 kayo ng Aldo. Anya po kung balbas eh. Kung may malbas ka kasi, sisimba ko mo, yan ako magmisa. Chuko pa po, ko. Pero bali po, ati kayo may itong kakaklase, yung magaten reunion. 35 years na kayo pong graduate high school eh. 35 years. Namin tagay Davao ngayon, big time bitag kaya kami reunion. Ot gani bigated yun. Kaditag ya, beto ka reunion, bigated. Dadakitan biya, bugudta. Kaditag ka klase biya, kasayada. O dyan graduate na kami, bisang bagated. Bisang bakyawi. Neng kayo mong tagay keng mete, karepengan na rin ka klase mi, dakitan mi, mantuki. Neng kayo tikeng, di ta kasalo-salo, tuki. Magtampo na kayo. O kabiro, di siya, tino kayo. Dabaw pa mo. Unda bayo kayo nyatang last night. Total naman, pari ko. Pinulong ko rin ka klase ko. May nga di kami. At saka kami mag-sharing. Damala mo, kumusta na ka? May kung di ta ka to. Kumusta na ka naman? Bali po na, kinwento na. Out of our curiosity, buribi talaga ko tago. Teka, bagated reunion. Ngayon, di bagated na ka. Kaya ba di 35 years? Nga na kaya kami, baliw naman na nalikwan na ako ng asawa ko. 4 na rin anak akong mga lati. Likwan na ako ng asawa ko. Ako mundiling menyadsat ka rin anak ko. Ekonoman likwan din anak ko. Not a single day. Kasi ila rin assignment ko nga. Ila rin mission ko. They are my projects. Ngayon po kasi, yarino nga din anak na. Ating nga nakabugado, dentista, nurse at Dubai, at kagagraduate nitang anak na kayong accountancy. Yarino yung mission ko. Nga pa lang yan in 2019, after 35 years ng high school. Megaten ng reunion. Kasi, balo na yung mission na kimbye. Baliw po, nyatandindam ko ita. I was so happy for my classmate. Uli natin yung mission. Malino kayo. Nung nanin pa yung tungol karoon nga. At ito po sana yung biya kong assignment mo naman kay katamo. Can you articulate your mission in life? Karang alak yung mga lati. Nang mission mo, anak. Nanumburi mo. Nang pangarap mo. Pipagkwentuhan nyo. Own it. And realize it together.
Baka nita po tati komisyon na beabe. May kakaintindi kayo. Nya pala magate, nya pala lulol, at nya pang assignment. Ang makaparikil kaya. At sana kalupad ng Yesus, maging malino, yung kakatamong mission. Where we are articulated, anointed, what is our mission that empowers us, the purpose that drives us. Ito po sana yung kakatamong mayap abalita. Kilaguning pampaling anak, panimbalal Espiritu. Amen. Amen. Talakad ta po. Itangan po, sasalpantaya ko king Diyos sibpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upayaning banalay Espiritu, mibait kang Santa Maria ang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubli ang mebye, pepaytas ya banwa makalukuluk wananing Diyos pang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukum ka ring mabiyampon menga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king biela nangga. Amen. Manalangin tamo, ing ginutang Yesu Kristo, ban maging kayang mensahe, maging maya pabalita ka rin sa blang tao. Ngatang mga di, magsalita ka, Gino, at bustan mong makiramdam kami. Magsalita ka, Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Para ka ring balayan mong makatipon keti, ban makiramdam ka ring kaya kang amano, karing kaya kang amano ning biye, at para ka ring anggang kapilanman patinanggap king kaya kang amano. Bandamdaman det atalastas ing mayap mong balita, manalangin taking Ginoo. Magsalita ka, Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Para ka ring kaya kang talasalpantayang mitatagulalang king aldoy ti keka, at para ka ring sa pilitan magobra king aldoy ti, baning mayap mong balita ning lugod, dasan do ring sabla, manalangin taking Ginoo. Magsalita ka, Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Para ka ring bihag amanaya king karelang kalayan, at para ka ring manatiling bibihag king karelang sarili, baning kaya kang mayap abalita ning katimawan, dasanongan, manalangin taking Ginoo. Magsalita ka, Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Para ka ring bulag ay makibalo, nung nanoing sala, at para karetang manakit o bisang manakit, baning sablaning kekang maya pabalita, ang tabayana nungan, manalangin taking Ginoo. Magsalita ka, Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Para ka ring kalulu at ding mayayalipusta, amanyawad saup, at para ka ring karelang matulid, para ka ring magsamantala at liligalig karela, baning mayap ng balita ning kekang hustisya, at ning karelang dangalan, mirasking balang metong, manalangin taking Ginoo. Magsalita ka, Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Ngeni po adwan taming sarilitang kapagnasan. Ginoong Yesus, ing tula at ligayang papasyag mo, makatagulaling maging maya pabalita para ka ring sabla. Bustan mo makiramdam kami, kingke kang maya pabalita at amano. At ikatula mo, ing misane kami, baningega na ganang akit da ika ginumi panggamat kigalanganga. Amen.
Manalain kayo kapatad, bandating ikatang daon, matanggap larapanan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan niya sana ning ginuiting daon karing gamat mo, ki ikapurit kaligaya ning kieng lagyo, ning kaya katangi ka sa prala at ning mabilog ng banala kapulungan. O igpaming miglalang, tanggapan mo reting kaya kaming ngayin, ipaintulot mong papagbanalan da kami at pagdalang kaligtasan. Ipagkalubyuti kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginuman natili kaya kayungan. At kaya ka antimurin, Yat na yoreng puso yu. makayat na no king ginu. Pasalamatan tayo ing Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan na kang parati o igpa Diyos hingalangang at lubos maypaya. King kayang lugod binukod na kami banipakilala mo ing kaya kang karangalan. Agyang gilutan na ka pauling kasalanan mi. Ginawa ka pa mo ring paralan bang makapagbalik klub kekekap. Ulinita yung kaluguran mong anak, meging yang tao yang kalupa mi. Anting kalupa ming tao, makapagligtas siya kaya kami. King kapahamakan at pamanglilikid dalan. Kapamilatan na dingangel ka rin banwa. Iyampang daing garelang panalangin at impaman niyamba. Kabang magsayala arapan mo kapilanman. Misuge sanang siwala mi king garela, king matagumpedang dalit ning kapurian, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banal loig pa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampo, mi pabanalan mo sana natingahin king espiritu mo, ban para kay kami marialang katawan at daya ni ginuming Kristo. Bayan mi daon kusang lubkim pa may lasad at kamatayan, king waning tinapet pepasalamat siya kaya. Piraso net, binyane ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon, para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kingwaning kalis, pasibayan pepa salamat kay ka, binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya, nimbayo talang hanggang tipan na mibubu para kay kayo at para rin sa blang tao. Man keta mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan ka na ako. Ipasyag tayo misteryo ng kasalpantayan.
Inyang ini gaganakan mi o igpaing kamatayan pamanjubli ng mebiya ng anak mo. Darahon mi kaya kayong tinapin imbi at kalis ng kaligtasan. Layan ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo king iya min sanang misulusulo king katao na daya ng Kristo. Tipuna na kamiting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpay Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu. Ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco kaya kaming Santo Papa, Florentino kaya kaming Obispo, ning sablang Obispo at Pari, at ning sablang malugod na susuyo king kaya kaming parokya, king kaya kaming Santa Iglesia. Ginutang kapan mo po yung kapasalamatan na ring Lectors and Commentators Guild, King 45th Wedding Anniversary ng Amor at Violi Espiritu, para king kapasalamatan King Aldo ng Kebaitan, Angela Kapati, Helen Galang at Dick Galang, para king kapaldana ng Cristeta Lumbang, Merla Mangalus, as Justin Talyorin. Ganakan mula naman kapatid ming Pepay Naurat manenayang subing me, ading sablang miyangu abi. Teodoro Sanchez, Jose Cuenco, Edwin Malalastas, Andres Domingat, Romeo Lumbang, at Antonio Malyari. Yuli mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga. Kaya benang Maria, Birhen ng Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian king kakabanin panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu, kagom ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta aking panalangin, tiro ng Yesus kaya ta. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bat king kasaupan ng kaya kang pakalulu parati mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, habang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos.
Ulin kaya kayong kayarian at ing kayupayan at ing ligaya, manggaman king O alanang. Ginoming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni aming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pong bidugan nagpangking kaburian mo, igang mabibiyan magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo manatili sana kaya kayungan. At kaya ka antimurin, Pasyag tapon, migakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kayo. kapayapan mo rin po, Amen. Nyo'y kordero ng Diyos. Nyo'y Jesus sa bilalako king kasalanan na ningyato. Mapalad na rin mayaw singapunan na ning kordero. Ginooy ako matampang tanggap keka, dapot yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Announcement. Our parish is observing its 28th founding anniversary on Thursday, January 31. Please come and join us in our Thanksgiving Mass at 6:30 in the evening after our Holy Rosary and Novena to our patron, St. Jude Tadeus. Thank you po. Talakad ta po. Manalangin tamo, o lubos mayupayang igpa, manano na sanang imbayong biye, apig kalumuke kami, pasulungan na ing lugod mi, at papanatilya na kami king tula ning kayarian mo. Itiaduan mi kapamlataan ng Kristo, ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya kaanti mo At rin. bendisyonan na kayo ng Diyos, at bendisyonan nun kaya kayong pamilya. Igpa, ing anak, at ing banal na Espiritu. Amen. Kalupa ng Yesus, may binyag tamo, melan niya tamo, mi kamisyon ta sanang malino, kimbiya tamo. Salamat, King Diyos.